MLA Kamaulai Kinta Yak Sorkar MDA Kebalakam Baka Jala Kala Kiu State Baha Kadba Ka Jingpep School Sitengpur Patki Kena Wat Samla Kakot Shaka Pralak Ngun Uba Brightstowell Marbanyang Lembat U Dr. Airpeace Rani Mangelam Ka VVP Mentagasngi Kila Hiar Shanong Spung Banyalap Election MP Siteng Samoy Nakamenta U Dr. Patskem Merboa Manong ba kajala meglia kari one of the fastest growing state kari gawin kajala ke bakio step apo kari India baru kowe Henry pet pat segoi pat kebenta nang ini isi ngapet ke kot kubur ngai keladon ke jing tho apo ki kot kubur ke baong ba mo kita ki school dropouts ki kena samla ki bapuli la kalong ha ki akam tam apo ki school ba kita kidwa pep school kidon la kumdu la ngambak la aku tu report wang apek nang menen minski kidon kumba pralak tam ki drop out hapo ni kejela kejanga ba jopi bar ka sarkar ko ong ba nginaila ikita baro bakin wan yakun metrik ban pendep ia kata kejing puli kejongki lada kejela kejonga jopi kadiga way kadiga way ni kejela kiba kiu step tam mapo kari India kumnu pat kadiga way benta kadiga pat kejela kabaki ba pep school kiba bon tam hapo kari India lesi baro kawe Pia bagi kerennya kejing kiu jong kejela kini ki persang benora kejing kiu jong kejela benong ba kejela maglia kadiga way ni kejela kibla kiu step tam bara kejing ken gitu ki kadai kambun na kita ki infrastructure kijing tei ki surok nata ki building menin nang depan ag duk sang ti po nong po atung nong ba kejela kejing kadi kejela ka bla kius ka weni kejela ki ba kius tetap mapor ki ri India na marblai la khin ki jing tei la kijing sina ki badan hane po kejela kejing ngan chu IP ka weni duk sa ngan trai ngi borok ngitip ba ka sarkar Meghalaya kelasna ya ka way ka shopping complex ka bahe la pelut ya ka dor kum ba sis pa klur tam la dang bakla sis pa klur tam lasna ya ta ka super ka shopping mall ka yo ka bahe hang te po pulu bat la da one play ru da ka finance minister jogari India lawan play mental ajan system ia kata ka shopping mall kata ka yo hang te hapo pulu andai pat ba hadu mentah meneh kayo tanggawi dukan ru 4 pli suku bikin duksa mening yang wan po nong po konstituensi bar hapo nong po kadang gawi ke jaka ba ka sarkar kelasna ya kata ka building bahe bala kelut diki klur bad ya kata ka building lasna banong ba kani ke jaka ka banwanra igi dokha bar kandai ka yo dokha kata ka building kandai ka yo dokha ndai nadu baki kap ribbon ya kata ke building banya thiet dokha hadu menta 4 penteri kambat kam sim layai kata ke building gabla pelut daki kelur pila dangi ong banya khen ya ke jingkiu jong ke jela dak kita ki building ke baki kilasna kumbang la ai nuksa kita tak kendiam ni ba la dangi phai ki don sibun ke bagum kita ke jing pelut ya ke jing tei ya ki building ya ki surok bat ngimde bat klet rupat ikani gawe ba habatai ya kata ka building tei ka yo po pulu yo nong lang mga marupi pa ba habatai ya kata ka yo dia dokha hang tei hapo nong po yo nong lang mga marupi pa ba uba pentri tu ayo nong ba pentri tu ayo nong daki spaklur badaki klur nei pai ba ndan jing phoida ru hatu ladangi nyo tangan kata ka jing sna ka joki bat ka kham sosi kalong ba ki babun na kita ki jing tei la kalong ki surok ki infrastructure ki babun ki bawan na po ka jela ka jonga ba ka jongpi ki babun ki basim da garam bar basim da garam hapsiu pat ya kata garam bar ndai tambah hapsiu ta garam ndai ba hapsiu ru bat ka sut ia kata garam berkejikli ke mengihap ban bu manu pat ban siu ia kata garam habak hadu pai ba kanwan haki terpeng kijonga ba jongpi barkan ketaru ia kapla kejonga ba jongpi kaba ka sarkar kan klong lingba ki tax ki ba pher nado ke belan nado ke GST lembat ki waypot ki tax ki banwan hapo jonga ba jongpi dei namak tadau iwan khabat jongpi pai ba kum ke voice of
of the People Party banong mo ngihap banlong gibastat akajiya iti kajungi kan mau ka Voice of the People Party kawan bakathong kajungi kum ka party kalong bau arpo pra kum ka party bat kum kinong Krisyan ka Voice of the People Party ngimdai ban bakla o gini kitski nga solingo ini kitski layu nujur ka Voice of the People Party mo layu compare layu nujur ka Voice of the People Party bat kita ki party ki badan ka bor banya nujur ka VVP bat ka NPP banya nujur ka VVP bat ka UDP kibadan ha kabor bargadan ru ka jingi persang banya nujur mo kedan nek kita bile persang ngi benong ba mo oh ba Arden ka VVP kilale ayu ngangong sawan kali ya kata ka jingkli hadian bo pada ulah pensang ka Voice of the People Party house name arpo pra kan mau ka VVP kampat sencar hang di kejela ka jonga ka topi bar ba Arden mempadai chief minister jong di kejela ka jonga ka topi kumno pinut bani nujur yau kodrat sangma baru presiden rangba jaga Voice of the People Party ubadai tang UMLA hoi udah presiden rangba jaga Voice of the People Party Henry presiden rangba jugi ba Arden melaw sai mai haba khandu hi udai kumu ba brai udai tang kumu UMLA kabha kabangingi yo kumu UMLA khamtam ke bana opposition kawai nake kabha kabakhamhe kadai betang kata ka arklur siteng kumnong ina nujur yo ba Arden bat kodrat sangma ngan wara IP tang kawai kanuksa bapin thu bagalong ka babaka ban ya nujur ya ba Arden bat kodrat sangma lane ya ka NPP persya ya ka VVP ngan wara tang kawai kanuksa ukondrat sama aku mu chief minister udan hapo aja kan mau ukondrat sama ubatru ya ke finance udairu finance minister jong gani ke jela ke jong ajang view bapek ya ke platingka mau bat habo present ya ke budget baru ke wei ke don haki keti ke jongu ke pisah kepada ke hajar keluar ke don keti ke jongu bat nganungkan ya kita ki hajar keluar dengan suara IP tanggawai ke nuksa komu chief minister kadang kawai ke special scheme kabla wanra nado kapor barang chief minister mukul sangma bari kata ka scheme tip ya ka kum ka CMSDF kata ka scheme bad hapor basdang ningkong kata ka scheme kadai khatsan klur barka bha jongki MLA nagata ka scheme galong ui bu MLA baro andre phod ula ban pha ya ka proposal ko ba ship ho la kanunu kam ko idom kam po konsensi ula ban pha nagata ka khatsan klur barkata ka scheme naga basdang khatsan klur minta kala poi syaka ndriu pho klur barka bha jongi UMLA kadang sa tang ship ho la barka ba khamso thamula galong ba wat ya kata kabha kabadon jong UMLA ru teng kita goda na kabor kubu CM kim pelag wala dangi ngala pha kabha ka jungi kabadi ship klur kata kren na wedi batnya hang te po mulai konsensi likely kisam gele kasem ka bringkong ngapa kasem ka baar ngapa bat kasem ka balai ngara bat ngalara we ka ni mat wat apo wing dorbar thawan ban kruet yu chief minister gajingle sida kabat ka jungu dai haba khadu bangara manani ki plat ya ka balai ya ka baar bat ka bringkong hadu menta empat lain ken mau chief minister udan hadu kumno nriu folklur hapo ka pla ka jungu oh dai nama kata da wen usang kat sabalik teng pi chief minister ulit satu uai pisa arlang ulit hatu ai pisa sanlang ulit hatu ai sipola sai na pala jom en namar balai ko chief minister udon ya kata ka scheme CMSDF ka ba nriu folklur kumno pini nujur Yau chief minister konrak sama berba Arden badan kumbadan menga tang arklur siteng sisnem konrak sama ong minum ya keren ya kita ki hajar klur kemudian hapo kekti ke cungu ya keren tang ka CMSDF udon rio folklur berpenyacat bamon baik ya kata ka skim kasong akamon ke cungu ya do basu sumon ya do basu bet ya kita kemudian hasenda ke cungu kita ki beri ke cungu ai ka bamon ya kata ka skim kumnung ini jujur baik dan mang tenang lewan kepada jongki
ban pen syai ban pen so thu namar kini ki persang banyalam baklayu pai ba berkat ban pen ra ya kekerdan ngasu kemen mo ki thu ki tieng ya voice of the people party hado bagi ra ya kekerdan jo voice of the people party ngidan tar saut ki amali tar ngidan apo ka opposition de ki ra ya kekerdan jo voice of the people party kum kata ka parti kepala sencar hang ni kejelah apa ke topi o ki ra ru ya kekerdan jo presiden rengba juni lakum bau ba arden lo de chief minister jong ni kejelah de nama tada ko kubur kalong ba ngin sai nujur mo ngin sai compare ngin sai nujur ya uba arden bat u konrat sangma tang bang ni ap adu u arpo pra bat ngam artetien bagi pada nong sisnong jok sisnong nong spung kira ka jikusan ke barat ba ka voice of the people party namar ka thong ka jumi kalong ka party arpo pra ngim dei ban bakla pa ba u arpo pra ngin ya sha shitom ngin ya sha shitom nga nga sungu